Umuntu obiza ukhuzelo umuntu oyigcina amathonsi ukuthi akayikhumbula ukuthi uyiNazaretha angihambe ehlenyuka nemicimbi yabantu abahlaba ngesabatha ngineshoyo ukuthi impela nje usekhohluna ukuthi uyiNazaretha. Lo muntu uhlala la welengisisiso yonke indawo lapha kunamaphathi khona akazazi noma uyishobasheke se-ANC akazazi noma umlandeli kaMaskandi naye ke manje akacishe eviyweni lemkhonto. uMathonsi imingqondo yakhe ayisebenzi inhlobo uNkulunkulu wami bengingazi ukuthi uMathonsi akaphilile uhlangana namathelana nezitha zami azakhohlwa beni ukuthi umfowabo usuku nemini ucabanga ukuthi ngiyahleka mina mangisenda ama-voice note kuwe mina nakulabo bantu ngixeka lezi ithombe ngiqinisile khathi ide Kumcineka na yonke lezi imfaduko lezi zongapapa nje angifuna ukuyibona lezi zinto. Ngesishiphi ayikhululeka ukuthi uvikele bamashethela wena waphusha asejengise ngoba akhohlwa ayikho nje indaba lamashethi umsangano ucabanga nje ugodo neDobs nalawa amajacket ukuthibele ukuthi unganjani angathende ukubhubha lezi ikhiphe esibampintsha zibamanje zibanamathele sithi thaqa uNkulunkulu wami angibazi ukuthi abosayiza abekho yini thaqa sibana hey uNkulunkulu wami sibanele ngathi condom thaqa hey Kamkhaya akavuma nje indaba yokugqoka nendaba yani into angayiphiwanga uphiwa khona ukubona unogwaja yini ubona unogwaja asikhove